panjang kali lebar kali tinggi. Mungkin kita bakal bacakan dulu ya. Oke, mari kita sambut penampilan dari Sekotruna Satya Dharma Banjar Batan Wani. Tepuk tangan yang meriah.
Aduh beli ampura di dia beli ampura ibu bau ilu ditudup di tiang yang di alas dia mau kalian tiang mengarapang ditu di pohon sakit ilu bersih aduh lu
Warna jani pangsi ngalang kasep aleh yo ilo kamu balas nyenawang yung mangkaw bang aduh di tiang sairing beli di aleh yo aleh ilo aleh aduh lo ay mulai aduh kilo ay mulai lo ay itu kalian meme jak apa lo ni lo mangkaw gitu lo ay mulai lo ne bapo subong ako apa kagak kon bang lo dekoling magarapan aduh iyo yo ilo may mulai aduh ilo dijo yo nelo adi ilo sing ada suwot na alin jani abo sok-sokan abo berlaganya rapo aja seluruh pang ramai ale yo ilo aduh lo yatno lo ne abang bapo sok-sokan abang bapo berlaganya jani pang sido nepuk malu bang ye jekemang lem wani yo jemang yo ye boleh yo cari-caran kayu mangga baru ada dengan perumahan sama yo tiko wong sama wong istri kalau ada
Thank